وثما تروح en vacances comme d'habitude, hein, تروح pratiquement chaque année, avoir 2 fois, 3 fois par an. À Tmourt, comme tout le monde. Je me tiens au cours. Les vacances dernières, les vacances mois d'avril dernier, تروح تهدي Saint-Isis. Il y a 6 ans, 16 ans. حبسنت في l'aéroport. Nous avons envoyé un message, une photo mise embarquée que je ne savais pas ce qu'on est sur de croire, mais voilà, حبسنت. Apparemment c'est rien de grave par rapport à tes activités et tout. C'est quand même, depuis 2021 à 2025 كتحبسن الوهايم. Et مستفن سنتي سني سرعنا سنتي كنت ساخر وغندز كونوت دوفنا ليروبور بفاي تزالي الجير كوميساريات تاع لا بريغاد تاع disparu pendant 3 à 4 jours. Il vient de l'Okhbaris dans une caserne et le golf. Et le golf, c'est une caserne de la sécurité militaire. Et tout. Et puis, ils l'ont mis en mandat de dépôt depuis le 8 avril 2025. À cause de quoi? À cause de son frère qui est militant du MAC, militant Tlelli, militant kabyle. Voilà. Il n'a rien à voir, il n'a jamais milité, il n'a jamais apporté quoi que ce soit, même si peut-être j'aurais aimé qu'il soit militant dans des choses. Mais il n'a jamais été mêlé de près de loin, à part que Mitterrand de Wouthma. En fait, ils veulent faire un chantage, voilà, pour. Je sais pas, et qu'est-ce qu'ils cherchent? Enfin, je sais, ils veulent que j'abandonne mon combat. En fait, je garde le silence. C'est pas par peur, non, par autre chose, parce qu'il y a une raison. La raison que Methabsen, l'Intésis, déjà ça, les premiers jours c'était pas clair, la première semaine on ne sait pas, on croyait que peut-être c'est une erreur, peut-être voilà, on ne voulait pas communiquer pour communiquer. Mais divin blick. En fait, comme je suis membre de CSD, collectif de soutien aux détenus, Kabyle, du coup, je connais pas mal de dossiers. Du coup, dès le départ, il aura minimum 6 mois mandat de dépôt, il sera condamné. Je les ai prévenus, c'est condamné 2 ans à 5 ans au minimum, voire plus. On connaît des cas similaires. En fait, c'était un choc pour tout le monde. Même choqués et tout. Malheureusement, je suis mauvaise routine, voilà. Et il y a en otage. Il faut savoir que السلامات قراص بلاس كيستيون سينيرال دفا ايمير ودفي غالا كالك موا اللي وتي لي سامبران توغال تكمل لي كورينس تمش صحني تقيم اون فات جو بوفي با دير نو جو بي با ديكلاري جو بوفي با انونسي عندنا هكاك لا ديكلاراسيون هي انا دام تمش طراتني كي 6 مازال سي تموت. Sincèrement, on garde les services sociaux. Garder le silence,
on a fait en sorte que تكشم الدار والسنة قاعدين. C'est un soulagement dans un malheur. Voilà, شوية هنا شوية جن والدهدير غير شحال بالكات إلا ويدي تهضرن ولاش ديكس مين كينيون باش الدينية خاطر سي مون دوفوار d'annoncer l'arrestation l'arrestation, l'emprisonnement de ma sœur. Parce qu'en sachant que dans ma qualité de responsable du CSD, نقدش نتعاون نخدم الوجبة كان في محبس نتعاون في فاميليني محبس. Ça fait tu es obligé de déclarer ou de dire l'arrestation. Mais comme il est au gros d'enjeu, ça sert à quoi d'annoncer pour annoncer. D'ailleurs, mais je garde un message très très émouvant. D'ailleurs, tu vois la photo de Chiga. Tu vois la photo, on est déjà. Il n'y a rien à dire. Advocat غريم يوذابوا أدي سفا وثما أدي سفا يستمع ثلاث مثنيو يمحبس أكن ملن ثقيا ذو ثما تيدتس ميم تياضي وسيادي يستمع ناوذي لين الحبسوك ذا يثمثنيو سلامات في كاثي غرا أكن ملن كني شي باكو شريف راكان شريف راكان certes, mais je suis un responsable aussi au Mousso Lamac. Je tiens à remercier tous les collègues de ma sœur, la famille, Imranasen, القبائل الجيران ثاني ثنون الميساج نون وذي سلان زراعت بالك لا وذي سلان راه لان وذي سلان تبغى ناس تحان ولاش ديكس. Mais je tiens vraiment à remercier vos messages de soutien, de solidarité. Solidaire avec moi, avec ma famille. Je veux dire pratiquement l'intégralité de Tadderthena. Voilà, un soutien moral et maoulan. Les messages دي تلحقن دي ثمورتنا ذاكينيا سامتوش فريمون ثنميرت نون ثنميرت ثم قرانت أكيسينا ترجعوت ما تصمد أتمثل ما تمسلايض أتمثل نكدينيا أذ مسلايا وذي ديرا وتيدير قبيليت ودار نغسو كلك بروفيرب كابيلنا كرا يمسلين تقبيليت عندها مالوريزمون يفو كونسميها اجور عندها زيك قراص انرز ولا نكنو نكوني كرا دو لا جينيراسيون قراص اون تروزون اون نكنو لو ذي شي قران ديالنت خاصة كاكيا يور الحاليس قاس الشغالات ونتوالارا مزرات القبائل بواناك داخل تشورن ولا نسن الفاطول يتسودير اكيس يهوايا عطل ديال السنين حاشا يونس كان حاشا 8 سنوات تعدي كان ولا هذا نتاكرا خاطر كوني ودون تصور برس الهضور كاين هذا شو كوني اون سيكسبريم اوترمون تسلفايل ميس لي مو سي تري امبورطون باتينا ولا يوثنا هاد ديكلاراسيون يا زرا عندها الصبر زرا بليك ما كونسيونسي ترونكيل عيني لنا تخدمه عيني لنا خدمه غندينا حملاكم احملا تقبيليس